Dear Mr. Lonely. Marie, apay nga da ka pa lang dito office. Lunch break ka na. Isamsambot ko ngamin dagito ipapaaramid mo, sir. Si kakit dimat. Sana masapol nga irush mo dagita. Diya kaya't mabisinan dagiti staff ko. Kunak ngamin no kasapulam adagos, sir. Saan? Si kakit dimat. Relax. Sige. Inak nga rudan mangan, sir. Itay pa nga awisan dagiti office mates ko. Sige, sir. See you. Dandani akon malpas amangan. Apay nga ita kalaang. Dimot kunakan ka nga irush ko alapasan di ipapaaramid ni sir. Saan mat gayam arash day jay? Ay, bisbisinam laang day tabagi. Imbaglakit din tanaanos ni sir. Ay, awanin ti makitam akas ta kaanos abos ita a panawan. Iso nga rod adyak pumanpanaw tanasing pati boss. Agasem, tinawon nga daing Chris tayo. Kansaan la aday ta? Ado pa arigalot ititid na kada tayo tunggal Christmas. Wan nga rod. O sige, mangana kon tagidan tan asumre. Sige, mangan kan mare. Intaray ko manan di ospital ni nanang mo itay. Tasimro manan ti sakit na. No kasta? Na-confine man ni nanang? Ay, wen, Marie. Makalawas naman ni Ijay. Sapay saan kami pa'y nagsweldo, tatang? Awan ka dit iduldulin mo. Oray, basit la kwarta. Igatang ko may tiagas. Mangibaga aklaangan ka dagiti gagayem ko, tatang. Bayamon. Padasik ti mangibaga kini manang mo. Hello? Hello, Mare. Imawagak. Maipapaniti ka sa pulam a kwarta. Manong ka di aya? Ada kwartam? Basta ibagam ng mano. Ken ibagam mo at noan niya ti account number mo. Ha? Apay? Basta saan kan nga agdamag pay. Basta sumbatam dagiti damdamagak. Tapno makapag-withdraw ka ni bangko. Oh, sige nga, Rod. Good morning, Marie. Good morning, sir. Kumusta ni nanang mo? Mayat mo dun, sir. Kuna ni tatang ko amabalin ng tirumwar. Kasanugayam naamon nyo tinapasamak ka ni mother ko, sir. Apay kumadyak maamuan. Wanya, naawat mo kadimot laang ti kwarta nga send ko iti account mo? Ha? Sika tinagapon day di akwarta, sir? Hala, kababain. Relax, Marie. Saan mo abayadan dayjay? Apay ngay, sir. Bayadak inton sweldo. Saanen? Tulong kon kan ka dayjay. Kunakkan ka at talaga ama nagtulong ka dagiti staff na ni sir. Saan akas ka rin na di intad na kwarta? Apay ama danagan ka akas ta. Di ka katagyaman, tada Santa Claus. Nakababain. Anya nga tano agpambarak nga agsakitak. Ikanak nga ta ni sir, iti kwarta? Han, mabalin ka din nga aborder akon iti kanan? Si Kaman. Si kapay lang ti agbayad, Kaano nga min aya si ka tinagbayad no the date ta? Saan ka madanagan, Han? Makabiro ka tumatlang iti trabaho. Kaanong tupay ang makabiro ka? Kat saan ka mo't nga agbirbiro? Kunak tumatkan ka, nga isarak ng iti kumpanyayo. Saan da ka mabalin nga alaon ijay? Tapay. Saan da ka akayat? Ta saan da akayat ti sadutakaskan ka? Si kamat, tila ibagbagam. Mapanak man langan agurdar. Intulod na kagayam ni Arnold dito balay. Da kayo pa'y matlagayam iti day di alalaki. Kunak man no imbreak mon. Tumay timingak pa'y manang. I-break mon kunak man. Awan ti maganab mo iti day di alalaki. Uwan nga rod. Tunggal mangan kayo iti restaurant. Sika ti agbayad. Pati load na. Sika ti makaam mo. Sayang mo't ngamin ti manon atawan a relasyon mi, manang. Ay nauray pa'y manu atawan ti relasyon nyo. No kastamot latta ti ugali na. Imbag kumaano bak ng katayso.
Uray gastusam aging gat lumakay. Ay, ayatot namin ni Arnold, manang. Ay nasaanin nga uso day ta ayat-ayat ita panawan. Ag-practical ka, Marie. Kaskan ka? Kat, anya ngay. Talaga nga aga-broad akon. Uray pa'y lapdanak nilakay ko ang mamartak kan babaero. Sa dino nga iti kayat mo pagmirindaan ta, inton madamdama. Into nagawid tan? Wala. Sweldo ita. O sika, anya ka diti kayat mo. Hello? Sir? Kaya't ko ang makigiddan kayo kanya nga gawid. Ha? Kayat mo asawan. Makilugan kami ijilugan mo, sir. Katuan? Ay ngam pagsasaritaan mi itay, ngayon kam agmerienda. Nangag ko nga rod da ita. Iso nga masidaga kada kayo. Siya kung timang itreat kada kayo. Nangag mo, friend? Wen, nangag ko. Ibagayo no sa dino ti kayat yu apag meriendaan. Ay, namnamsoga. Sir, agyaman kami iti pa nang i-treat mo kada kami kan ni Marie. Awan na nyaman na. Sir, asidaglaan nga dito ti balay mi. Siya kung ti umuna nga idagasyo. Saan ka diya kayat mo asikati umuna nga idagas ko? Brenda? Wan, sir. Ngam, at adayo di balay ni. Saan na bale? Tanda matilugan ko. Umunakan. Maudi ni Marie nga idagas ko. Thank you, manen, sir. Ay, talaga anak kasing singpot ka, boss. Ita tanay dagastan ni Brenda. Sikamat tan titulod ko, Marie. Ay, narabyan kan anagawid, sir. Aman, agungatan ni misis mo. Agungat. Saan na maaramid dayta, Marie? Di mo ka di amo. Amadama ti panagkemo ni misis ko. Ha? Ada cancer ni misis mo, sir? Sapay ko mata maimbaganan ni misis mo. Dayta matitarigagay ko. Nang runa, tababasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga rod, sir. Bayan nyo tairaman ko iti kararag ko. Agyaman ak. Dayta ti magustuak agalat mo. Mariknak ti panangisakit mo iti pada matao. Marie, adala ko madamagakan ka. Anya dayta, sir? Kasla ka babain, ngem. Interesado ako ni amangam mo. Adda ka din boyfriend mo? Ha? Nung ata agaramakan ka, adda nga tanamnamak. Anya? Ay, Angaw ko lang dayjay, Marie. Saan mo kumaaseryosuin? Dito ka diti dalan na mapanidya balay yun? diretso lang dayta kalsada, sir. Ibagak to no agsardan kan. Marie, nakasaganan dagiti papers kong agabroad. Si kantulatan ti makaamo kadananang kantatang. Kastamot tan dagiti duang anak ko. Wan manang, taas ino kumapay nga itinam na maam no sana siya. Diyak ko makayat apanawan dagiti anak ko. Ngam kasapulan. Ta saan mo ten amang mangted iti sustento di amada. Maawatak manang. Sana bali ading ko. Tenton adda ako ni di abroad. Mangalata iti caregiver ang mga sikaso kininanang. Saan tayon ton nga agrigat pa iti kwarta. Aramidak ti amin akabalak para iti pamilya tayo. Oy, friend, nangagnak ka di? Ha? Ada ka na ibagbagam? Itay pa'y nga agsasao, ak dito'y abay mo. Ngam di nakgayam dangdanggan. Anya aya ti pampanunutam. Awan. Nakakonsentrate ak lang iti trabaho. Anya nakakonsentrate. Uy, itay mo pa'y abas-basangan dagiti message di ta cellphone mo. Madlaw ko matkat. Asino ka di day ta katetext mo aya? Ni boyfriend mo? Diyak amo nurumbang nga ibagakkan ka dayto eh. Apay akas lang madanagan ka. Apay ka di. Basaam ka di dagito'y mensahe dito'y cellphone ko. Nagapan na aya. Basaam namin Nan kita akman. Oh. Pudno ka di dagitoy?
Saan ka mamati? Ni Sir tinagapan dagiti a message. Ala, agar-aram kan ka? Nang rugiday ta, idiin tulod na ta. Imo na dinamag na no, ada boyfriend ko. Agar-aram at talaga kan ka ni Sir. Kan ko na napay dito yung message na. Asi dadaan amang tad kan ka iti kwarta nga oray mano. Jack replayan. Ngam itay nakpay nga imes message. Awan dito opisina. Ngam ada meeting da iji Davao. Kat, anya ti plano. Jack amo. Amok akas sa pulam ti kwarta para kaninanang mo. Ngam saan kumamot akas to'y awagas, friend. Dadaulam mo ti pamilya na no kasta. Kan, amom ka di amadama ka nung agkimkimo ti asawa na? Isumot lagayam anadlaw ko analiday kadagiti napalpalabas nga aldaw. Ay, at damot gayam pagdaldalanan ni Sir. Han, kunakmat kan kaaludan na ka. Idi pa'y kalman nga ibagbagak. Ngam nagururayak iti awan. Apay kumaalodan ka? Anya kamutan, Han. Nakaungungot kamutan. Siyempre, tapno maawagan ka. Uray saan na kun nga awagan? Anya kamutan, Han. Saan ka kadimat akasta? Ibatam ti ima. Apay, di na ka din naayatan. Ado ti parikot ko ita. Ay, isumat lagayam ang nakaungungot ka. Iso nga adayuan nakpaylaang. Anya? Di nakmat kumarabakan iti kasta. Amumat, ay-ayatan ka unay. Ag-cool off tapaylaang. Mari, anya mat aklasing angaw daytan. Nakasaksakit adanggan. Sa anak nga agang angaw. Ag-cool off tan. Dandanin ag-flight ni Manang mo, Maray. Ituloy nanti pa nag-abroad na. Wan tatang, kat saan nyo kuman alapdan pay. Pampanunutik laeng. Kasano dagiti duwang anak na no ag-abroad matain. Ada akmat. Sapay kong mga raw, tasaan ka pa'y amakias-asawa. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Sa anak pa'y amaki asawa tatang. Kahit kasano jay boyfriend mo. Awan kamin. Nasaysaya ato agsina kamin. Tadi namot kaya ti agbirok iti trabaho na. Nuda kamin tulat na ti agkagasat. Di, agsabat tulat na ti dalan mi. Hello? Hello, Marie. Apay nag-leave ka? Asikaswag namin dagiti anak ni manang ko. Apay aya? Si Mang Patan ni Sir. Katamom, in my office, damdamagan na ka. Apay ka no nag-leave ka? Rumbong ka di ama-amuan na no, apay ang nagliva? Awawagan na ka kano. Yung apay adi mo sungsungbatan. Mariribukan na kita. Nag-chat, kayat nakmanan apatuludan iti kwarta. Anya? Ay sus, talagang samat at type na ka. Isong harod ajak sungsungbatan. Makunkonsensya ak. Itapay laeng, pampanunuto ko no anya ti pagbanagan ti amin no tutupak ni Sir. Ay wan agpanunot ka na bag. Rumbang laeng, friend. Agyaman na pinatgam tikid daw kong hakita ta. Di mula mo, no kasano ti kinaragsak ko ita nakita ka manen. Dito'y talaangan lugan mo nga agsarita, Sir. Taamangan no ada makakita ka data, kat sabali pa'y ti panunutan da. Di mabalin mat ang mapantay ti may sa hotel. Di awan makakita ka data. Saan, Sir? Jack kaya ti sumurot kan ka iti hotel. Di mula mo, no kasano ti panagayat ko kan ka. Jack kaya ti agbasol, kan oray si ka. Ada asawam, kan masakit pa'y. Naskan nga isulaan ti ayat kan atensyon mo. Saan nga iti sabali a babae? Marie, Pagyamanak no makaamiris kanton, Sir. Saan anasaya at dahi ti apampanunutan? Iso ang pangaasim. Sardangan nakkuman. Itulod na klangan iti balay mi, Sir. sige. No day tati kayat mo, Marie. Agyaman na, Sir.
Mas pinilik tinag-resign iti trabaho, Mr. Lonely. Ket ita, nakabiro kak iti baro at trabaho. At damutan iti abroad ni manang ko. Ket nasulbaren ti problema mi iti kwarta. Ket natalnapay ti panunot ko. Daytoy man ti kapadasa. Tuy pagayam mo, Marie. Marie pagayam ko, nasayat launay, tapinilim, tinalinteg, adana. Nang liklik ka iti gulo, apagbabawyam ko man, iti tong palbiag mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pan nakaidrama ti pakasalitaan ni Marie. Adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napili ak iti lalaki idi kabambanwagak paylaeng. Jakmet ngamin namnaman a kastoy gayam ti pagbanagak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mapan mo sang wan ni nataw, anak ko. Uray saan mo akurso na da jay tao. Kat kasaritam latam ta iti nasayaat. Ay natatang, imbagak lang arudan asaanan nga umay ngam umay latamat. Ay na, masurunak ka makakit-kita iti rupa na. Maday iti kasta. Agyaman ka pa ikit di taada agaram kan ka. Ure awan agar-aram kanyak no kasjay tumatlaang. Agbakbak taklat ta na balasang. Ay unay kan anak ko. Apay, ti kunam, nalaka ti agbakbakat na balasang. Apay, ti kunayo mo nalaka ti makiasawa latan iti tao apulos ngawan sumgar adut-dut ko. Anya ayat isap sa pulam iti lalaki. Manon ti binasten mo nga agar-aram kan ka. Ay na, 27 ti tawan mo. Kat, anya ko mano ba 27 ti tawan ko? Ubingak pa'y man. Manang, adda ni maanong aga. Sikati kayat na makasarita. Tapay, amangan no agaram mananday ta. Apay, saan mo akayat ni manong aga? Nagwapon tupay. Anya? Anyat klase ti panagkita, Melinda? Kat no nakangisngisit, nagalas ti panagnir-ngirsina. Sobra kamit manang. Nangisit laang, ngam nataarmat. Anya nga tano si kalaangan ti sumango kan kwa na. Siyak nga rod ti simango, ngam si kamot ti sapulan na. Sangwamat amanang takaasimat. Nasingpatmat ni manong aga. Sige, sangwag. Ngam ibagak asaanan nga umay dito'y balay. Sobra kamit manang. Siyak lakuman ti arman na. No apay asikapay laang nga minti kurso nada na. Sigurado ka? Kayat mo ni aga? Uray kayat ko nga rod, kasi kamot ti kayat na. Sige, siyak ti makam mo. Basta kurso na dam, Wan ko naklangarudan, manang. Yamanak ta sinangonak, Marilyn. Apay, anya kami ti ibagam aya. Dimpay la imbaga kini Melinda ti ibagam. Taktaken nakpaylaang. Sika nga minti kayat ko apang ibagani ti daytoy. Ala, ibagam nga rudan no anya ti ibagam. Tadi ka manaktak iti trabaho. Agayataken ka, Marilyn. Agbirok kalangan iti sabaling armam. Sanak nga interesado ang makiinaram kan ka. Uray pa'y kasta ti bagbagam. Sana ka maupay. Sapay ko ma, tadumteng to ti kanito ang maayat nakmet. Ay napangaasim aga Jak kayat apabainan ka akas iti inaramid ko kadagit imuna nagaram kanyak. Dagulit da ngamen. No kayat mo,
ni Melinda ti armam. Amang ano dapay namnamam no iso ti armam. Anya? Nga Marilyn. Ay nadyak kayat ti dagulit kunak manen. Di mo ipilit tabagem no saan mo kayat ti mapabainan. Kunak man no si Katiar Arman ni Aga. Apay ngay at ikabsat mo matan timang sangsangaw. Saan ko akayat ni Aga, tatang? Kinuha ni Melinda akayat na ni Aga. Di imbaga ka ni Aga ani Melinda ti arman na. Ay, talaga napili ka, balasang kaw. Kaya't tupay ti kabsat mo. Saan mo kit din akayat? Nasingpet ni Aga. Awan amok abisyo na. Saan ko nga rod akursunada, tatang? Kagurak laeng no ipilit da ti bagida kanyak. Ala anya ngay nga raw no saan mo akayat. Kayat ko ni Aga nga agbalin a manugang. Isu amayat met, no ti kabsat mo ti arman na. Sapay ko nga, ta sa anak ang maipada ka dagiti adun abinastan mo, Marilyn. Apay nga tang awan man laki matinumat nga garam kanyak. Ada ka di bagbagam? Awan, Apay nga rod asaan ka sumong bata. Agtantanamitin kalatan. ti kunak Steve. Awan plano kon ang makiasawa. Agbakbak taklatan abalasang. Anya, imposible mat nga awan plano mamakiasawa. Di saan ka na maaddan iti anak? No, adan to agar makurso na, dak. O, di sige, makiasawa. Ngam, awan pa'y ngamin nagar makurso na, dak. Isu nga, nakunak nga agbakbak takabalasang. Kaya't nga rod asawon day ta. Adi na kursonada. Nalawag mat siguro an awatam dya imbaga. Saan ka kumamat unay ang napili, Marilyn? Ikan na kumamat iti gundaway. Amang ipanagnak anapod no ti panagayat ko kan ka. Naibaga kon ti kayat ko nga ibagakan ka. Isu ang mabalin mon ti pumanaw. Agsubli akon iti istor ko. Tamangan no addan gumatang. Binasted mo manan na Steve? Ay na, anak ko. Apay ay akasta ka. Kita ang manje adem. Natulagan ti kasarda ka ni Aga. Tatang, agduma kami ka ni Melinda. Kasanaw, no awan ton agaram kan ka. O di awan laang. Ay, apay, ti kunam, nalakat ti agbakbakat abalasang. Asinon to nga ti mangaywan kan ka, inton bumakat ka. Alangan mo't ang makiasawa aklatan, iti jak kap-kap na kan, tatang. Basta nasing patlakit di ti lalaki. Sungbata mo. Ay, kaslasaan mo't ang nasayati kasta, tatang. Sungbatak nga oray saan ko nga ayatan. Ay, jak amo kan ka. No kasano nga agayat day tapusom. Napili mat unay ti ayat mo. Ay, artistan samat nga men ti birbirukam. Tatang. Congratulations, Melinda. Aga. Agyaman na, Marilyn. Agyaman na, manang. Oy, si ka aga ah. Saan mo to pagsangsangitan ti kabsat ko? Dahakas ka kanya kung pasakitan ti kabsat ko. Wen Marilyn, ikari, jak to pasakitan ti kapsat mo. Hala, husto daytan manang. Mabutbutang kan ka ni Aga. Anyamay lang, diyan aramidan yun dito ay anak ko. Kumay kayo, tanay. Agur-uray yan dyan pagluganan yaw. Melinda, Aga. Wen tatang, makatan, Melinda. Itatanalpas ti kasaryo. Anya nga iti plano yung kaniaga. Sa dino ti pagnaadan yo. Ijay kanumot balay da Aga manang. Isu nga minti inaudi a lalaki. Kat kuna kano dagiti dadakkel na. Nga uray saanin nga agpatakder iti balay. Ta ijay to nga agnaad. Ay, may kawak nga rod iti kaawan munton ah. Dudwa kaminton kani tatang. Agan-anad kayo akanayon kini tatang manang. Si kapay laang ti makaamo kini tatang. Wen, awan pagdanagam iti dayta. Kan oray si ka ah. Agan-anad ka matijay. Kanayon kan tulat ta pumasyar ditoy. Nada problema, baga anak laeng. Agyaman nak manang. Tatang, aldawan. Apay asan kayo pa'y lang nga bumangon? Ay, madingarod ti bagbagi ay kanak ka oh. Apay ngay,
Agurigor kayo? Wansa. Ala, napudot kayo mat ngagpaiso. Ay, ipan kayo iti ospital itamat laang. Ay, sana yun. Ikanaklangan iti tumarag. Sigurado kayo? Uwan, anak ko. Ay na, nagdakkel mo't ti tiyan mo, Melinda. Dandanikan samat tan aganak. Wan manang, kabulanak ita. Isungarod nga imayak pimasyar. Taamangan no sa anak ton ama kapasyar no aga nakakton. Kat, kumusta kayo ngay mat ni aga? Naanos ka di matlaang kan ka? Wan manang, sa anak ngagbabawi anak ki asawa ken ko na. Kat nasayat nga rod ano kasta. Oh, kumusta kayo mat kini tatang? Nasayat kami mat. Ni tatang, kalkalpas na lang ang nagsakit. Diyak pinalubusan na rin mo agpilit mat. Bisitaan na kanulaang dagiti mula na. Maala, urayat nga rod asumangpat sa akto agawid. Ay na, babae iti umunang apo ko. Kat ay na, nagpudaw. Wen nga rod tatang, imbag lakit din ata imala ni Melinda. Anya ti kayat maasawan iti day tamanang. Ay awan, ang mga numasaer ko pa'y tiriknam. Aminado akmat anang isip ti asawak. Anok ngay tinapudaw. No bartek tumot laang kas kada babaero. Punaw, day tangay bagam anak ko. Maragsakan para ken kaading ko. Tanaadan ka iti nasingpat kan responsable nga asawa. Kinapudno na. Umapapalakkan ka itantadan anak mo. Anak, mariknak, ti panagkapsut ko na. Kat idaw-dawat ko, ang makiasawa ka kumamatayin. Tapno makitak pa'y ti apukok kan ka. Tatang, saan tayo kumapay lang nga pagtungtungan day tabanag? Isardang yung aminan ti agtalon, tapno saan kayo agkapsot? Umanay matibirok ti istor ko apagbiag tayo. Sa pulan ti bagay ti trabaho. Ti ibagbagakit di titong palam. Kasano na, numapukawak to dito'y lubong. Asino nga ti kadwam? Ay, diyak kaya't apanunutan ang mapukaw kayon tatang. Iso asaan kumaday tamang ibagbagayo. Makiasawa ka nga roden Tapno agtal namat ti panunot ko. Iso tikid daw ko kan ka, anak ko. Ala, uwi ng tatang. Makiasawa ako. No, dapay agaram kanya. Diyak matla makaturugan. Gapo ka nagitim bagbaga ni tatang. Kasan nga agpaisungay no bumakitang to. Ang may sa aklakit no sa anak ang makiasawa. Ni Steve tinaudi ang nagaram kanya. Awan matanti si Maruno. Kasano kay nga tanwawanan nagaram kanya. Tabakita ko. Ay, inbagpay ka ni Melinda tandan anak na. Andan tumang taripato kan kwa na itong bumakad. Ang siyak ngay. Kasano ak tumatan. Pasensya kan Melinda, no nabaybayak ni tatang. Saanan nga imabot iti ospital. Tunggal nga mindamagag ti marikrik nana. Ibaga na matasan ko apakadanagan. Ilimlimad na mat kanyak ti marikrik nana. Saan ka mat apabasulan iti ipapatay ni tatang? Manang, nalabit, adit alaangan ti pagpatinggaan ti biyag na. Palubusan ta ni tatang. Tapno saan ta nakarkaro ang masaktan. Hawanan ti kankanwak, ading ko. Ang may sa akon ta pinanawan akon ni tatang. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo, manang. Ang mga noan niya mo ti mapasamakan ka.
Sakitan na saan anak asawa. Awan mo't nagaram kanyak. Manipod nag-40 akon. Agmay-may sakon nga agbibiyag. Gaputan nakapilpili ak idi. Ay, nagliday gayam ti agmay-may sa. Auntie, umayak man. Tika nakak. Camille, dumanon ka. Nakaumay ka, mat. Ipapahayap na ka ni mama. Birthday nga min ni papa. Katada basit sa Canada. Kasta ka di. O sige iha, urayan na ko na. Agsukatak laang, agkuyog tanamapan. Uwan, auntie. Happy birthday, bayaw. Agyamanak, Marilyn. Naimbag man ta nakaumay ka, manang. Wen, kaya't ko ti makaaliwak sa ading ko. Ay, italaang amarik na tirigat ti agmay maysa. No apay nga min anak kapilpili ka idi. O, anya nga ita. Ay, wen nga rod. Kat ada pa'y may sa arason no apay anak ka umayak. Anya day tama nang. Talumat dagiti anak yo. Ang mga numabalin nga agnaed kanyak ni Camille. May mayat matlaang no ijaayan ko nga agnaed. Taas sidag ti pagadalan. Anya ti makunam lakay. Ni Camille ano kayat na? Ay, uray siyak ti makamo iti panagadal na. O sige manang, taka sa umi pa iti anak ko. Sige urayak no anya ti desisyon yo. Auntie, anda akon. Oh, Camille! No kasta, kayat mo ti makipagnaed kanyak? Uwan, auntie. Takaasi kayo, mat. Awan kad kadwayo. Ay na, agyaman na kaanakan, tanaasi ka kanyak. Saan ka madanagan? Tasyak ti makaam mo iti panagadal mo. Agyaman na, auntie. Ita, addan ni Camille iti maudi at tukad ti kolehyo, Mr. Lonely. Agyan kanyak manipod Lunes aginggat Biyernes, ket agawi di balayda kada Sabado ken Domingo. To'y pagayam mo, Marilyn. Agyaman pagayam Marilyn iti daytoy apakasaritaam, ket ti makonak talaga nagrigat ti agbiag ngagmaymaysa. Ket imbag tay manugot ti kabsat mo, amakipagnaed ken ka ti anak na. Isu aswerte kapaylaeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagbalin ana uyong ti asawak. Idi na pa ay iti arapaap na para kadagiti dua nga anak mi. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dahito yan ti allowance mo, Shena. Kan, dahito matkan ka, Vera. Agyamanak, nanang. Agyaman mat, nanang. Say-saya atin yung ti panagadalyo. Anak ko. Ikarigatan da kayo kan ni tatang yung apagadalan. Agingga iti kabailan me. Uwan, nanang. O sige nga rudan, nanang. Mapan kamin kin ni Vera. Ala, anak ko. Kat agan-anad kayo. Ay,
imbag lakit din, taado akanayon ti agpadait kadata. Uray kas kasano, maited ta ti kasapulan da Siena ken Vera. Sapay la kumaa, tamakalpasdan. Iti kasta, makainanata matain. Awan papanan na, no di ti makalpas dan tumatlaeng. Sumarunun tumanan tayo buridak ta. Eksaktun to no agkolehiyon nitom, nakalpas tumatan da Siena ken Vera. Basit pa'y apanaganos, bakay. Allah, apay ada kayo matante aglutluto nanang. Kinunak mat asyak ti para luto. Urayan daklatan as sumangpet nga gapoy di pagadalan. Amok ngamin mabambannog kayo ti pagdaitan. Ay, kunak nga men, numaladaw ka sumangpet. Text ko mat kada kayo numaladaw ka sumangpet. Awan mat problema kanyak, anak ko, nga uray siyak ti agluto. Ala, agina na kayo kid din nanang. Siya kung ti mangituloy iti lutlutuan nyo. Alaman laangan, ay, anya lakad to'y anak ko na aya. Agam, ay, nagswerte ak. Tanaad da anak iti anak, akas ken ka iti kinasingpe. Anya, saan ka makaawid, kunam? Wala nang. Ado ti aramidan mi dito'y pagadalan. Iso ano mabalin, ipaw itsulaangan ti allowance ko. Sige nga Rod, anak ko. Ibaon kong tulatan ni Tom, ta iso ti mapan mangipawit. Agyam anak nga rod no kasta, nanang. Ay, basta jay kanayon nga ibilbilin ko kada kayo, Laglagi pa nyo ko maakanayon. Wen ka di, nanang. Saan amasapol nga ulit-ulitan nyo? Sige nga Rodan, anak. Kat agan-anad ka, akanayon. Uray sika? Saan ka mo't makaawit? Vera? Saan, nanang? Apay, saan ka nung nga agawid ni Siena? Saan ka nung nga Rod? Taado ti aramiden na. Talaga busy amin nga estudyante ita, nanang. Iswa saan kami ang makawid? Ala nga Rod, taipawit ko mo't ti allowance mo. Tapno maminsan ti panagpawit ko. Agyam anak, nanang. Agan-anad kayo dita, anak. Saan ka no makaawid dagiti kakabsat mo, Tom? Iso amapan ka agpawit iti allowance da. Apay kano asan da makaawid nanang? Ado ka no ti aramidan da. Anya ko mati aramidan da? Di na magyo ka di? Apay, saan da mabalin nga aramidan dito'y balay ti bagbagada nga aramidan da? Jack mat dinamagan, anak ko. Sapay ko mata saan da nga gululbud nanang? Saan mat siguro? Ala, itad yung arodan kanyak ti kwarta. Taipawit kon kadakwada. Ay, saan ka naman na makaawid dagiti agkabsat itaabulan? Anya launay ayat ti aramidan da. Tasan da makaawid. Kasla imposible mat day tananang. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Danunan nyo man ida nanang. Ilaan nyo matan ida iti abastuda anat natang. Tapno makita yun no anya ti aramidan da. Winsang agpaiso. Tapno makapasyar tamat, lakay. Sige. Intun bigat matlaeng. Agbiyahe ta, bakay. Lakay, dayto yan ti dagos dagiti anak ta. Sige, tagtuktukak. Mabit lang. Nanang, tatang, anya tiraramitin nyo dito Siena, apay akas ladakkel tatyan mo. Pastrakin na kamay. Tapno di tao nagtipag sa saritaan tayo. Kuwa tatang, nanang. Apay asaan na kami akayat apastrakan? Alaw may kan bakat, sumarkta. Tatang, mabit lang. Ada lalaki dito'y dagos yaw. Asino dahi ta lalaki? Naimbangal daw yo, tata, nana. Asino ka, kunak? Kuwa, tata. Siyak ti kayan ayat ti anak yo. Di kay madanagan. Ikalay sak ti anak yo. Anya. Awanan kay tibain. Gustong
Pangasiyo! Kunak tupay kat amasikog ka. Kinapudno na. Masikuga kun itinaodi a panagawid ko iti balay nanang. Talo na bulan ti tiyan ko iti. Itatamadlawan. Mabayin akong nga gawin. Awan utang mo an imbag anakam. Imbis ang matulungan na kami. Ngapsikapay ti mangiruruman kada kami. Ay, isu amanipod ita. Makaamo kamatan iti biyag mo. Ayan ti kabsat mo. Ante ti kwarto na nanang. Nanang, tatang, pagkawanan mat. Masikugak mat. Anya. Nagalas ti ugali yung agkapsata. Makamu kayo ni tibiyagyaw. Saan nyo man lapin anunot dagiti rigrigat may kadakayaw? Alaw may kadbakat. Hagawid tan. Hawan ti sirbina ti mayanta ditawi. Hanggang lakay. Umayikan. Agawid tan. Nay, anya ti pagsangsangitam? Ay, kasanungatan ti kasasaan dagiti anak ta. Baybay am idan. Saan da pinanunot ti rigata? Bukod na lang pagragsakan ti pinanunot da. Ay, anda pa'y nga takanin da. Bayam, tapno marik na damat ti rigat. Makaamu damat tayo. Palubusan na ko amang sarong karkada kuada. Di mo ipapilit ti kayat mo. No saan mo akayat adata ti agapa? Ay, anak, si kalangan ti pag-asak. Saan ka di nga amumat, jay dagos dagiti kakabsat mo? Wananang, Ay, mapan mo man kumustahan ida, no kasanumatan ti kasasaan da. sige nanang, mapan ko ida kitaan. Adto ti kwarta, itin mo kadakwada, tamangan no kasapulan damay. Sige nanang, itid ko daytoy kadagiti kakabsat ko. Kat, kumusta nga'y dagiti kakabsat mo? Nasayat mo ti kasasaad da nanang. Kinapudno na, sanda nga inawat ti kwarta apapa itedyo. Isupay kano nga usaran tayo. Kan saan nyo kano ida apakadanagan. Tagpadpada na singpet dagiti naganak dagiti nakasikog kadakwada. Isuda ti tumultulong kadakwada. Kan itultuloy da ti panagadal da. Ay, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Idulin mo nga ron day ta kwarta. Tausaram iti panagadal mo. Wananang, Dandanin ti panagturpos mo iti high school. Anyamat a kurso ti kayat mo nga lain. HRM ko matatang. Anya? Ay, pang babae day ta a kurso. Jack kayat. Kinapulis ti kayat ko nga alaem. Tatang, diyak kayat deta ako ruso. Siyak ti mang paadalken ka. Isu ang masapol atong palanak. Una, ngamsak mo ti agadal, tatang. Isuarumbang kumasyak ti agpili ti kurso akayat ko. Saan kumaanatangkan ti ulom? Di ka agbalin na balasubas. Akas kadagiti kakabsat mo. No saan mo akayat? Ang maipada ka kadakwada. Kita, nalpasan ti graduation mo. Kat mapangka-enroll. Ngam, kinapulis ti enroll mo. Saan kat aday ta HRM? Apay, bakla ka aya. Diyak kayat ti anak a bakla. Kaslawan ganas ko nga ginrol, tatang. No day tamat ti kayat yu ako ruso nga alaag. Nananana. Apay ngamin asaan mo akayat. Ala, ibagam ti rason. Saan nga rod aday ta ako ruso ti kayat ko, tatang? Lakay, apay ngamin apilitem, no talaga adi na kayat. Ay, saan ka man mat nga agbalin akong sentidor? Kita man tinagbanagan jay duwang anak mo. Ala, kadwaam nitom amapan agin raul. Kat siguradwam,
Akin na pulis, ti enroll na. Nanang, kasano da ito yan? Diyak kaya ti kinapulis nga enroll. Ay, jay kurso akayat mo ti enroll mo Ay, makaammo ditan. Saan mo't ngamin anasayatan ni tatang ti agpili iti kursok? Apay ngamin, asaan mo akayat ti ibagbagan ni tatang mo a kurso. Nanang, aday pudno kada kayo. Ngamsaan kayo kung mga agong ungat. Kansan nyo kung mga ibagbagakin ni tatang. Tama nga no pagtalawon nak. Marigrigatan ako na mangilimliman iti pudno arik nak, nanang. Anya ti kayat mo asawan. Baklaak, nanang. Anya! Dahil ti pudno. Ay. Awan ti maramidak. Ay, Ngam kastuya talaga tiriknak. Jack nagayatan da ito'y nanang. ala, mapan ka agpilan. Makaammo ka, no anya ti kayat mo a kurso. Ay na, agyaman na kada kayo nanang. Talaga man nakaawat kayo. Gapo, tapat-patgan kayo nga anak ko. Na-enroll mo matlaang ti anak ta. Awan, lakay. Kahit, ti kayat ko matlaang ti enroll na. Awan, ay, pakawan anak apo iti panaglastog ko. Nasaya at nga rugno kasta. Adda ko makayat ko akid dawon kan ka. Anya mananday ta. Mapan ko kumapasyaran dagiti ang anak ta. Mailiwak una yan kadakwada. Lipat mo dagi jay at traidor. Hanggang anak ko latta ida. Uray anya ti ibagbagam. Saan ka palubusan? Nanang, adda pa kisali pa agay contest. Iso pa iti prize sa maawat ko no mga baka. Anya. Ay, anak ko. Sigurado ka ka din iti dayta arik nam. Amangan numabalin pa'y alabaanam dayta arik nam. Nanang, manipod adan puot ko, kastuya kon. Diyak lang padpadlaw. Ang itatadakil akon, marigatan akon amang ilimad. Ala, awan maaramid akno kasta, anak ko. Hanggang saan mo nga ipadpadlaw ka ni tatang mo dayta apalimod mo Ta sigurado nga agungat manunday jay. Umuna akong nga agawid bakit. Si kanto timang Ricard. Nagawis ngamin ni kumpari Lucas. Mapan kami kano makipiasta. Ije ka bang ibang abaryaw. Ala nga rod, siya kunti makaam mo ditoy. Ala, ilapas mo nga rod to'y dadaitek. Tama nga no may daalaan inton bigat. Sige, siya kunti makaam mo. Ala, patuluyak nga rodain. Ay, napanan ti asawak. Ay, Diyos ko. Anya nga tati mapasamak. Numaamuan na abaklan ni Tom. Kan numaamuan na. Asaan ati kurso akayat na ti inyenrol na. Ay, si kalako man ti makaam mo. Diyos ko. Ay, Lakay, apay akas na itsura masimangpag. ay na, mangibabay di anak mo. Ay na, makapatayak sa... Ay, Anya ka di nga ibagbagamon. Nakitak ije piyesta ti anak mo. Ay na, nakisalip iti gay contest. Ay na, sumat lagayam asaan na akayat ti kurso a pulis. Ay na, tabaklamat gayam. Ay, nakita na kakade. Jack amaw, ngam nagawid akaw na. Tamabain na ka ni kumpadre Lucas. Ay, sumang patulaang dyan alaing anak mo. Ay, pagtalawak. Ay, anya kakade. Ay, saan mo ko maapagtalawan ni Tom? Ay, sumardeng kan. Tama nga nusi ka ti makabil kaw. Awanan ka itibay na baklagi. Anay ko tata, pangasyo. Dita ko makabilin. Awan mo ti matingar aramidak. Kanawan mo ti dagas na no kasto.